Oni su jako snažni, imaju ogromne oštre zube. Pogledaj koliko je duboko, tamo je stvarno strašno. Dakle, ovo će, nadam se, uhvatiti mladunce. Da, eto, to je paku. Što? Ne. Evo ga, vidim zamku. Hajde. Imamo jednog, vidio sam ga ovdje. Imamo jednog! Što ima Wi-Fi? Dobrodošli natrag u još jedan sjajan video, dečki. Danas smo u potrazi za monstruoznim piranjama koje ćemo dodati u moj ribnjak s grabežljivim ribama. Sad, dečki, nedavno smo postavili moj ribnjak od 27.000 litara pun monstruoznih riba. Somovi crvenog repa, arovane, irisi, pangasiusi, a jedna od riba koju već dugo želim dodati je paku. Oni narastu ogromni, u srodstvu su s piranjama. Već znate sve o njima. Ove ribe narastu ogromne i one su jedna od glavnih vrsta među divovskim grabežljivim ribama. Zato želim jednu za svoj ribnjak. Već dugo pokušavamo uloviti veliku, ali jednostavno ne uspijevamo. Jako su pametne i jako su snažne. Imaju ogromne, oštre zube. I jako ih je teško uloviti. Imamo puno mjesta gdje možemo pokušati. I pokušavamo, ali jednostavno ne uspijevamo. Često ulovimo njihove mladunce. To je zato što su, znate, mladunci glupi, nisu pametni kao odrasli. Ali mi želimo velike primjerke, želimo veliku mamu, želimo velikog tatu, želimo one koji su ovako veliki. U redu? Pa dođite i pogledajte ovo. Ovo ovdje je ribnjak u koji ćemo ih dodati. Imamo ogromne ribe ovdje, crvene repove i sve to kao što sam rekao. I da, jedino što nam sada nedostaje je veliki paku ekipa. Dakle, to je ono što radimo danas. Idemo na jedno od mojih omiljenih mjesta koje je prepuno ovih divovskih pakua. Mislim da tamo ima oko 10 odraslih primjeraka i oni se stvarno tamo i razmnožavaju. Mladunce stalno lovimo. Zapravo imamo neke u prednjem ribnjaku koji rastu. Ali kao što sam rekao, ekipa, želimo veliku mamu i ja sam nestrpljiv. Zato to radimo sada. Vjerojatno ćemo loviti na udicu i strunu, ali također ću ponijeti svoju zamku za velike ribe, da vidimo možemo li tako nešto uloviti. Borio sam se s jednom od tih riba prije. Bila je otprilike ovolika i trebalo mi je 2,5 sata da je izvučem. Dakle, čeka nas zabavna noć večeras. Idemo tamo i vidjeti možemo li to ostvariti. Dobro ekipa, stigli smo na mjesto prepuno ovih pakua. I da, nije to baš veliko jezero, možda ga se sjećate. Napravili smo ovdje video kao što sam rekao prije 5 mjeseci. I dođite pogledati ovo. Ovdje smo pokušavali uloviti velike mame, u redu, ali ovdje je kanalizacija. Sada zapravo se spaja s ribnjakom. Rešetka je sada u kanalizaciji. S tim nisam imao ništa, ali ovdje smo postavili zamku za ribe. Zapravo smo ulovili malog pakua. Ali kao što sam rekao, ciljamo na velike mame i one su tamo vani. Imamo puno kruha, imamo puno opreme koja će nam danas pomoći. I da, nadam se da je danas taj dan, dečki. Evo ga, dečki, ovo je danas naša hrana za pakua. Pretjerujemo. Imamo 3 štruce kruha i čak malo hrane za mačke. Dakle, počet ćemo s bacanjem mamca, dečki. Izbacit ćemo sav ovaj mamac van. Nadamo se da ćemo tako privući pakua. Znaćemo jesu li ovdje, jer kao što sam rekao, stvarno su ogromni. Onda ćemo postaviti naše zamke. Danas smo donijeli 2 naše najveće. Tako da se nadamo, ako ne uhvatimo veliku mamu na štap, uhvatit ćemo je u zamku za ribe. Vidjet ćemo. Idemo. Ajde, maco. Vidjet ćemo. Možda će odmah doći, a možda će trebati sat vremena. Još ne znamo. U redu. Kao što sam rekao, danas smo ozbiljni. Velika hrpa kruha ovdje. Tako se to radi. Sad ću vam pokazati pravu strategiju. Uzmete puno kruha. Ovako se doziva pakua. Morate ga dobro namočiti. Tako je. I onda ga baciš kao topovsku kuglu. Kao što sam rekao, dečki, danas smo jako dobro pripremljeni. Ipak otišao sam u dućan po najlon za pecanje. Znaš, mislio sam uzeti onaj od 9 ili možda 13 kg. Ovo su stvarno velike ribe, a jedino što su imali bio je najlon od 3,5 kg. Tako da pecamo s tim. Ne znam, dečki. Bacimo ovo i nadajmo se najboljem. Idemo. 3, 2, 1. Pogledajte taj zamah. Jeste li vidjeli koliko je to daleko otišlo? Dobro, to je točno u sredini, dečki. Tamo će biti ti ogromni paku. Dobro, idemo staviti mamac u te zamke za ribe. U redu. Sad smo sačuvali malo hrane za mačke da stavimo u ovu ribolovnu zamku. Bum bada bing, eto ga. Da. Ovo bi trebalo uhvatiti male, nadamo se. Ne bi mi smetali mali, ali kao što sam rekao, radije bih danas uhvatio veliku mamu. Pogledaj koliko je duboko, tamo je baš strašno. I puno ovih paku živi ovdje. Ovdje svi mali idu jer ih onda ništa veliko ne može pojesti. Postavit ćemo našu zamku baš ovdje. Nisam je privezao ni za što. To i nije baš dobra ideja.
U redu, to funkcionira. Zamka za ribe je postavljena. Sada, kao što sam rekao, imamo i one velike, ali mislim da je to zadnja opcija. Ako uskoro ništa ne ulovimo na štap, vjerojatno ću ih samo baciti tamo. I da, javit ćemo vam se kad se nešto dogodi. Bože moj. To je bila velika mama tamo vani. Učini to opet, pokaži se. Samo čekam da ova struna krene. Zadnji put kad smo bili ovdje, dogodilo se isto i odmah mi je pukla. Evo pleka, Bože moj. To je bila velika mama. Dobro, ovdje su. To je bilo. Što je ovo? Pleko jede smeće. Moramo ih spasiti. Gledaj, doslovno jede vreću za smeće. Prestani. Spasi Plekos, ne? Dobro. Kelly, mjehurići. Paku su ovdje. Vidiš li mjehuriće? Pogledaj sve te mjehuriće vani. Nervozan sam. Srce mi već ubrzano kuca. To znači da te divovske ribe pretražuju dno tražeći hranu. Dobro, mislim da još uvijek osjećaju moj kruh. Dobro. Trebamo ih ponovno zabaciti? Mislim da bi trebao ponovno zabaciti. Oni su točno ovdje, ispred mene. Mislim da nam treba još mamca. Treba nam još kruha tamo vani. Bobby, imamo dovoljno. Znam što se događa. Vidi, sva mačja hrana je otplutala do obale. Imamo jednog. Nešto ga je tako snažno udarilo da je štap stvarno pomaknut. Mislim da nije na udici. Ne, nije. Dobro, naš kruh je još uvijek ovdje. Pogledaj to. Pogledaj tu štrucu kruha tamo. To je savršeno. Tamo vani. Tamo je velika mama. Velika mama je tamo vani. Evo je. To je bilo tik uz nju. Savršen zabačaj, dečki. U redu. Da vidimo hoćemo li nešto uloviti. Bože moj. Vidiš to? To je ona. To je velika mama. Evo je. Koji vrag? Ne, ona riba tamo. Mislio sam da je veliki paku. Upravo sam vidio kako je peraja izlazi. Narančasta je. Netko nam je zapravo rekao, tako smo i saznali za ovo mjesto. Rekli su da ovdje ima koji riba. Ali mislim da sam upravo jednu vidio, ljudi. To je stvarno nevjerojatno. Ovdje ima koji riba. Bio je stvarno velik, sav narančast. Možda ćemo se vratiti i pokušati uloviti tog koja. Ako to želite vidjeti, javite mi. Bože moj. Da. Evo je. Gdje je otišla? Da. Evo je. To je paku. Tamo je jedna velika koja jede. Dolazi gore, baš tamo. Pokušat ću baciti prema njoj. Evo je, približava se. Gledaj, ona je odmah pored tog tipa. Dvije su tamo, skroz su na sredini. Stvarno su daleko. Napravio sam im taco. Hajde da vidimo hoće li jesti. Gledaj, mi ćemo... Isuse, dobro. Gledaj, pogledaj trag u vodi tamo. Nije loše, evo je, gledaj. Tako je daleko. Pričekat ćemo da nam se malo približi. Nadamo se da će pojesti naš kruh. One su kao kitovi. Doslovno su kao kitovi ubojice. Gledaj, evo je. Bože moj, pogledaj je. Dečki, mislim da je Bobby malo poludio. Kamo on ide? Tko je lud? Dosadilo mi je čekati da velika mama dođe k meni. Zato sam odlučio otići k njoj. Proveo sam skoro 2 sata loveći ove paku koje su mi dolazile ravno pred nos. I nisam ih uspio uloviti. Jednostavno su previše pametne. Zato sam morao smisliti novi plan kako bih pokušao uloviti ove čudovišne paku. Ne znam, ovo je stvarno teško, dečki. Dao sam sve od sebe s ribičkim štapom. Izgleda da ćemo ipak morati baciti naše zamke za čudovišne ribe. Sumnjam da će ući u njih, ali hej, očajni smo, dečki. I to nam je druga opcija. Hajdemo pripremiti te zamke za čudovišne ribe, napuniti ih mamcem i staviti u vodu. U redu, dečki. Ono što ste upravo vidjeli bio je cijeli dan kako bezuspješno pokušavam uloviti veliku mamu. Ona je negdje ovdje, zajedno s ostalim velikim mamama. Da, dečki, cijeli dan sam išao amo tamo, trčao okolo, pokušavao uloviti ove paku ribe i nisam uspio. Međutim, dan još nije gotov. Još uvijek imamo cijelu noć da postavimo naše zamke za ribe i okušamo sreću s tim. Da, dečki, imam svoje tajno oružje koje će mi pomoći večeras. A to su velika mama Destroyer 3000 i zatim velika mama Destroyer 5000. To su moje divovske zamke za ribe. Gledajući ih sada, doslovno nema šanse da ona ogromna paku stane ovdje, ali možemo pokušati. Iskreno, očajan sam. Uhvatit ću bilo koju veličinu. Ne treba mi velika mama sada. Uzet ću bilo što. Dakle, iznijećemo ove zamke ovdje. Napunili smo ih s puno kruha. Idemo, dečki. Samo ćemo pokušati baciti je što dalje možemo. Imamo uže pričvršćeno za nju. Evo ga. 3, 2, 1... U redu, mislim da to funkcionira. Imamo naše uže ovdje. Samo ćemo ga ostaviti tu. Prva zamka je postavljena. Idemo postaviti i drugu. Nikad ne znaš. Možda uhvatimo neku baš toliku. To bi dalje bilo stvarno super.
Da, ekipa, ostavit ćemo ove zamke ovdje nekoliko sati, vjerojatno preko noći. I da, vratit ćemo se kasnije, provjeriti ih, vidjeti što smo ulovili. Molim vas, dolje ostavite like i poželite mi sreću, sad mi stvarno treba. Tako da, ekipa, vidimo se kad dođe vrijeme. Provjerit ćemo ove riblje zamke. U redu, ekipa. Prošla su 3 sata i vratili smo se na mjesto. Ako slučajno ulovimo veliku, imamo rashladnu kutiju. Da, ekipa, ako gledate ovaj video, siguran sam da smo nešto ulovili, jer da nismo, ne bih ovo ni objavio. Hajde prvo da provjerimo malu zamku, da vidimo jesmo li uhvatili kakve male. Onda idemo na velike. Još ih vidim, tako da ne znam što to znači. Imam osjećaj da, ako smo ulovili neku veliku, povukla bi je prema sredini. Dobro, ekipa. Opa, je li se ovo miče? Što? Čekaj, što se upravo dogodilo? Ne. Što se dogodilo? Što? Što se upravo dogodilo? Zamka je upravo pala. Znaš li što se moglo dogoditi? Ako tamo ima ribe, vjerojatno su nas vidjele kako dolazimo i uplašile su se duša, pa su oborile zamku. Pogledaj to. Nestalo je, ima mrežu. Uzet ću mrežu s dugom drškom. Vidjet ću mogu li to izvući. To nije dobro, moramo to vratiti. To je sigurno bilo to, ekipa. U redu, imamo ovdje mrežu s dugom drškom. Prilično sam siguran da su se ribe unutra samo uplašile i nekako su skinule uže skuke. Hajde da vidimo možemo li to izvući. Moramo to vratiti. Bože moj. Nema veze, duboko je oko 6 metara. Vratit ću ovu zamku na ovaj ili onaj način. Mora nešto biti unutra, Bože moj. Što? Dečki, u nevolji smo. Pitam se gdje je mogao otići. Mora još uvijek biti tamo dolje. Ne znam hoće li to uspjeti. Vjerojatno neće, ali pokušat ćemo. Hajde, ovo je to, dečki. Ovo će ući u povijest. Povijest se piše. Evo ga. Hajde. Ne. Bože moj. Moram vratiti čamac. Hajde. Doslovno još uvijek ne osjećam dno. Ovo neće uspjeti. Imam nešto, molim te, neka bude zamka za ribe. To je zamka za ribe? Da, imamo je, u redu. Trenutak istine, dečki. Mora nešto biti unutra. Što je to? To je majanski ciklid. Ma daj, nisam sve to radio zbog majanskog ciklida. Molim te, ne mogu vjerovati. Pogledaj koliki su. Stvarno smo ih uhvatili. Pogledaj to. Tako su veliki. Što? Pogledaj koliki su ovi paku. Da, stvarno smo ih ulovili. I ogromni su. Pogledajte koliko su debeli. To je stvarno super. Imamo ih puno u zamci, dečki. U redu, moram napuniti kantu. Hej, mačko velika mama, imamo tvoju djecu. U redu, napunili smo kantu. Pogledaj to, to je crveno-trbušni paku. Pogledaj mu zube. Njegovi zubi izgledaju ludo. U redu, dodat ćemo ga u kantu. Pogledaj ovu zamku, sada je puna do vrha. Ovdje je jedan majanski ciklid. Vrati se u kanalizaciju, tamo ti je mjesto. Što je ovo, Helen? Fuj, zmijoglava riba je mrtva. Ulovio sam zmijoglavu ribu, mrtva je. Što je ovo? Kako je uginula? To je zato što zmijoglave ribe dišu zrak. A zamka je bila potpuno pod vodom pa nije mogao disati zrak. Znači ti si ga ubio. Ne, ali to je mala zmijoglava riba. Ulovili smo ga koristeći mačju hranu. Da, mislim, zmijoglave ribe su vrlo invazivne. Mislim da je živ. Samo spala. Da, samo je umoran. Samo spala. Da, malo odrijemao. Imamo i malog basa. U redu, vratit ćemo ga natrag u kanalizaciju. Da, Bože moj. Da. Pogledaj kako je to fora. Ovi su stvarno ludi. Nikad ih ovako velike nismo ulovili ovdje. Rastu. Zadnji put kad smo ih ulovili, mislim da su bili baš mali, kao male bebice. To je bilo prije otprilike 5 mjeseci. Ovo bi mogla biti ista grupa beba ili neka druga. Stvarno ne znamo, ali puno su veći nego prošli put. Pogledaj kako su debeli. Dobro se hrane tamo unutra. To su 4. U redu, ulovili smo 4. 4 crveno-trbušna pakova. To je stvarno fora. I veliki su, dečki. Pogledajte to, ekipa. Ogromni su i u kanalizaciji. To je baš fora. Dobro, nisu još veličine velike mame, ali jednog dana će biti. Dakle, dodat ćemo ih u vojsku i oni će rasti. Sad ću pokušati vratiti mrežu za bacanje, a onda ćemo provjeriti velike zamke, ekipa. Ako stvarno uspijemo uloviti velikog, poludit ću. Ima muže. Mreža za bacanje je također osigurana. To je bilo strašno. Mislio sam da ću je izgubiti. Imamo i rashladnu kutiju, kao što sam rekao, spremnu s vodom. Bože, teška je. Evo je, vidim zamku. Hajde. Molim te, paku. Mislim da nema pakova unutra, ekipa. Nema ribe unutra. Nešto je probilo sa strane. Što je to? Što je ovo, Bože moj? Ovo je neka bolesna šala sada. Ulovio sam pleka u svoju zamku za ribe. Ozbiljno.
Izađi. Izađi. Gotov si. Ti nisi paku. U redu. To nije ono što tražimo, ali stvarno je velik. On je stvarno veliki pleko. Ali vraćamo ga nazad. U redu. Idi. Pa imamo drugu zamku baš iz tog razloga. Nadamo se da ćemo nešto uloviti u njoj. Bolje da ulovimo. U redu. Hajde da je pronađemo i izvučemo. Evo dečki, imam uže za drugu zamku ovdje. I izgleda da se malo pomaknula. Malo je dalje. Gledaj, eto je. Vidimo li išta? Hajde, vidim crveno. I to? Ili je unutra majanski ciklid? Ne, ti misliš crveno. Ti misliš crveno. Ne, to nije moj ciklid. Sveti Bože, Bože moj. Bože moj, pogledaj. Gdje je otišao? Imamo jednog, vidio sam ga ovdje. Bože moj, ogroman je. Da, Bože moj, imamo jednog. Pogledaj tu stvar. Stvarno je ogroman. Bože moj, uspjeli smo. Uspjeli smo. Uhvatili smo bebu velike mame. To je stvarno velika beba. Pogledaj ovo, nema šanse. Pogledaj koliko je debeo. Uspjeli smo. Pogledaj tu buhtulu. Da. To je stvarno veliki, dečki. To je pristojno velik paku. Pogledajte te zube. Stvarno smo uspjeli, dečki. Imamo pristojno velikog pakua. Nisam mislio da će se to dogoditi. Iskreno, nisam imao nikakve vjere u ove zamke, ali uspjelo je. Dobro, moramo ih brzo odnijeti u rashladnu kutiju. Nisu to oni veliki koje smo lovili štapom i rolom. Iskreno, ovo je stvarno veliki. Bože moj, pogledaj kako je to fora. On je savršen. Znate što, dečki? Stvarno sam sretan što smo ulovili jednog ove veličine. Stvarno je fora. Baš je fora. I moći ćemo ga gledati kako raste. To će biti najzanimljivije. Nećemo samo uloviti veliku mamu i baciti ga u ribnjak. Ulovit ćemo i njeno mladunče i gledati ga kako raste. I dalje ćemo se vratiti po nju. Pitam se koliko je star, jer stvarno brzo rastu. Oni su jedne od najbrže rastućih riba. Bože moj. Dobro, idemo pustiti te ribe, vratiti se mojoj kući i staviti ovog tipa u ribnjak s grabežljivcima. Bebe ćemo staviti u mini ribnjak. Tako sam sretan. Uspjeli smo, ekipa. Bože moj. Jedan od njih nema jedno oko. Ovo nije onaj kojem nedostaje oko. Vratit ćemo ga natrag. Pogledaj ovog. On je kao zombi. Fuj. Što? Vidite to? Nedostaje mu jedno oko. Bože moj, žao mi ga je. Znate što, dečki? Vjerojatno je to napravio paku. Oni su jako opasni. Ali da, dečki, stvarno je uzbudljivo znati da bismo mogli uhvatiti te velike paku ribe s ovom zamkom za ribe. Sad razmišljam, ako želite da pokušam napraviti zamku za ribe 10 puta veću od ove, kako bih pokušao uhvatiti onu veliku, to bi bilo ludo. 25.000 lajkova i napravit ću jednu. Bacit ću je tamo i pokušati uhvatiti one velike. Ali da, dečki, za sada idemo kući i stavit ćemo one koje smo ulovili u jezerca. Idemo. Dobro, dečki, napokon smo stigli kući. Imamo ovdje našu kantu punu mladih riba. Danas smo ih ulovili 4. Nije ih puno, ali su puno veće nego prošli put. To je stvarno super. I da, dodat ćemo ih u prednje jezerce. Tamo je Bruce. Bruce je vani, kreće se okolo. Što ima, stari? Evo ga Bruce, dečki. Wow. On jede list. Reagira na zvuk, dečki. Potpuno je slijep. Ako odem ovdje, evo ga. Mora pratiti zvukove. Promijenite mu smjer. Ovdje. 2 kruga. Pogledajte ovo. Bože moj. Pogledaj kako je to fora. 4 su. I baš su veliki. Imaju i crvene trbuhe. I idu dalje. Super. Ovdje će stvarno narasti. A kad još malo narastu, vjerojatno će ići u ribnjak za Oskare. Onda idu u veliki ribnjak. Također imam puno malih shovelnose soma ovdje. Dakle, ako napravim ovako, pogledaj. Hej, prijatelju, u redu. Sada je trenutak koji ste svi čekali. Dodajemo medium sized mamu, tako se zove, u veliki ribnjak s grabežljivim ribama. Pristojne je veličine, stvarno sam uzbuđen. Dakle, idemo je staviti unutra. U redu. Tamo je srednja mama. Izgleda dobro. Pliva uspravno. Evo je, u redu. Možda bi trebao pripaziti jer će opet zapljusnuti. Nalazimo se kod ribnjaka s grabežljivim ribama. Tako sam sretan. Ovo je stvarno super. Volim, znaš, postavljati si ciljeve i zapravo ih ostvarivati. Ovdje imamo pakua. Dodati ćemo je u ribnjak. Pogledaj ovo. Isuse. Hej, pogledaj ovu stvar. Bože moj. Ona je prava debeljuca. Evo je tamo. Pogledaj to. Bože moj. To je tako fora. Prva ikad paku u ribnjaku. Idemo za 3, 2, 1. Eto je. Bože moj, izgleda odlično tamo. Pogledaj je tamo. Samo se opušta. Privikala se na svoj novi dom. Stvarno izgleda dobro. To je ludo, dečki. Vidjeli ste onu veliku koju smo danas pokušavali uloviti kako se pojavila. Doslovno je ovako dugačka. Vjerojatno ovako široka. Sutra ćemo završiti s tim ludim ribama.
Rekao bih da je dugačka oko 4 metra. Ostanite uz nas za sljedeći video. Da, ako ste uživali u ovom videu u kojem lovim čudovišnog pakua za svoj ribnjak, dolje ostavite like, pretplatite se, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!